Retki su naši književnici koji su nemerljivo značajni za dijasporu i koji su objavili preko 120 knjiga, a čak preveli 80 književnih dela, kao što je to od prvih objavljenih pesama daleke 1964. do danas učinio pesnik i prevodilac Adam Pustović, koji je svojim radom postao sinonim za prevodilaštvo i književnost za našu dijasporu u Rumuniji i kog mnogi književnici, zahvaljujući izrečenom, ubrajaju u žive klasike. Inače, ovaj neumorljivi stvaralac Negotinac je oko 3 decenije počasni član Akademije nauka Rumunije i još 2 akademije, a preveden je i nagrađivan u nizu evropskih zemalja, a kada se zna da je bio i sekretar Saveza književnika Jugoslavije i predsjednik odbora za međunarodnu saradnju Udruženja književnika Srbije, onda je jasno da je reč o izvanrednom piscu, čiji je značaj za dijasporu u Rumuniji i za našu književnost nemerljiv. Gospodine Pustoviću, jedan ste od megalita i nosača mostova između srpske i rumunske kulture sa 80 knjiga. Gde vam je kraj? Kraj je davno bio već. Naime, kada sam 1967. godine započeo svoje druženje sa rumunskom poezijom, nisam ni sanjao da će jednoga dana suma sumarom biti nekih 80 knjiga, toliko ih otprilike ima, najvećim delom klasika rumunske poezije, ali i proze i drame, kao i savremenih pesnika koji su tada upravo kao i moja generacija tek počinjali. Danas su to živi klasici, neki od njih su podobijali silne evropske i nacionalne nagrade. Ali 80 knjiga ste preveli do sada. Šta planirate? Da, od najvećeg, nesporno, rumunskog pesnika Mihaja Eminescua, on je neka vrsta našeg Njegoša na rumunskom jeziku. Evo, knjiga je ovde i ona se zove Domovina života. Ja sam inače sve rumunske klasike, ne one savremene, nego klasike u pravom smislu, od Eminescua do Nikite Stanescua, prevodio i objavljivao u knjigama dvojezično, da se vidi rumunski original i naravno moj pesnički ishod. Jer doista, recimo, zanimljivo će biti možda nekome ko se nosi mišlju da bude prevodilac. Eminescua sam prevodio punih 55 godina i naravno kad sam nedavno objavio knjigu Domovina života, odjedanput sam shvatio da je tu cela njegova ona vrhunska lirika, od veličanstvenog lirskog epa Lučafaru, za koji sam se mučio jedno 30 godina da mu nađem naslov i našao sam ga, jer je trebalo izumeti reč, tako da sam rodio reč na srpskom jeziku lučarnik. Od luča, od Njegoševe luče mikrokozme, nastao je lučarnik, jer na rumunskom je Lučafarul tačno to. Zvezda danica, a kod nas je zvezda danica ženskog roda, a treba da bude, naravno, muškog roda, jer u samom naslovu se skriva lirski junak poeme. Ali dobro, to je jedna od tih malih muka. Muke su prevoditi. Ja sam preveo sve Eminescove sonete. Sve što je on u formi soneta napisao, ja sam preveo na naš jezik. I zato ste prošle godine dobili nagradu... Prošle godine sam dobio nagradu Mihaj Eminescu. Nije ona prva, ja sam je već dobio u raznim drugim vidovima, ali ova je najvažnija jer je dodeljuje muzej iz Ipoteštija. I u rodnom gradu Eminescua postoji taj muzej i kuća njegova rodna i oni daju nagradu Mihaju Eminescu.
Pre mene je dobilo 9 rumunskih pesnika. Pošto sam ja bio prvi stranac koji je dobio tu nagradu, sad od mene nadalje, već ove godine ta nagrada će biti međunarodna. Gospodin Pusloviću, jedini ste pesnik na svetu koji je dobio po 3 nagrade, Lucijan Blaga i Nikita Stanescu. Da li postoji mogućnost da se uvede zabrana za dalje nagrađivanje Adama Puslovića u Rumuniji? Pa ne bi me iznenadilo da od ovoga rata, od ovog nesuđenog svetskog rata, naravno neće biti trećeg svetskog rata, to vam ja kažem jer sam upućen preko mojih tajnih rumunskih i ukrajinskih i ruskih kanala, nema svetskog rata, ali šta znam, mogu me kazniti jer evidentno ne mogu, a da ne budem solidaran sa svima koji ginu, ali isto tako i sa svojom slovenskom braćom. Kako je to osjećanje kada približujete kulturu rumunsku Srbima, a srpsku Rumunima? Šta vas motiviše? Pa znate šta, motiviše me isto ono što i tebe motiviše kad pišeš ponekad i na nemačkom i na ukrajinskom. Sudbina te je naterala da to radi, zar ne? Na ruskom? Na ruskom, a ja ne smijem da kažem to. Dobro, ja sam imao u vidu one inspiracije. Inspiracije su bile na ukrajinskom, kako ja znam. Pored rumunskih nagrada dobijate i srpske nagrade, poslednja je velika Vasko Popa. Da, to mi je posebno drago i to je za knjigu Somnambulija Balkanika. Gle čuda, ima latinski naziv i ona ne znači ono što na prvi pogled može da znači. Nije reč ni o kakvoj nebulozi, nego je reč o somnambuliji kao jednom fenomenu, a to je kad je neko mesečar. Znači, ovo je balkansko mesečarenje. I doista knjiga je inspirisana tim balkanskim duhom i balkanskim tragizmom. Tu je i tema Kosova, tema života i smrti, rekao bih. Ali evo za ovim istim stolom 1999. od 25. marta pa do kraja bombardovanja mi smo ovde održali praktično jedno beskrajno književno veče. Na ovom stolu ja sam doneo od kuće 18 antologija poezije, pesama, znači NATO agresora. Svaki NATO agresor u srpskoj kulturi ima svoju antologiju pesničku. Sve te antologije su bile ovde. Ako gađaju Francusku 7, neka gađaju i svoju sopstvenu poeziju. Vi ste otkrili jednu od najvećih stvari u srpsko-rumunskim odnosima, odnosno da je najveći ktitor u Rumuniji, čovjek koji je preko 50 manastira podigao, zapravo Srbin srpskog porekla iz Svete Loze cara Lazara. Da, to je Sveti Nikodim. Imao sam čast da i vas, gospodine Rakiću, odvedem u veliki manastir Tismana, koji je kultni manastir, a podigao ga jedan Srbin rodom na Kosovu i Metohiji i dalje rođak kneza Lazara. Ono što je čudesno, mi sami ne znamo koja je to bila veličina. On je dobio od despota Stefana kao svog rođaka, dobio je 4 grada na poklon. To su gradovi Poreč, Donji Milanovac, to je Golubac, to je Ram i 4. je Kostolac. Znači, sve na Dunavu. On se odrekao to, kao knez Lazar, odrekao se ovoga sveta, prešao je Dunav da širi pravoslavlje, da širi veru, jer tada je Dunav spajao pravoslavne narode, a nije ih razdvajao. Adam Puslović je jedna od najznačajnijih pojava u srpskoj poeziji u drugoj polovini 20. veka, naročito u 60. godinama, jer je on bio jedan od prvih neoavangardista koji su se na našoj sceni pojavili i koji je taj svoj odnos avangardni prema stvarnosti, prema svetu oko sebe, prema književnosti, prema jeziku, prema svemu onome što se u poeziju uključuje, zadržao do dana današnjeg i razvio ga u različitim pravcima.
Zazlačeni Beočuk između Srbije i Rumunije i srpske i rumunske kulture. Između Srbije i Rumunije, ali ja mislim pre svega sa ovog balkanskog prostora. Iz jednog jednostavnog razloga Adam Pustović je pesnik koji je svoju poetiku zasnovao pre svega na nasleđu, civilizacijskom nasleđu Balkana, civilizacijskom nasleđu kolevke evropske civilizacije, da budem tačni i jednostavniji. Zbog toga se u njegovim pesmama može sresti tako veliki broj tema iz istorije, iz antropologije, iz nacionalnih predanja različitih naroda, iz umetničkog nasleđa itd. Adam Pustović zastupa tezu da je poezija pisanje pesama jedan permanentan čin i to mu omogućava zapravo da se kreće kroz vremenski prostor vrlo lako i vrlo jednostavno, a pošto ima takvu poziciju kao pesnik, što posebno posvedočuje u knjizi Teslamentarno, posljednjoj koja je izašla, i u knjizi Vazdušna linija smrti, gde njegov lirski subjekt ima taj širok, veliki prostor, temporalnu jednu liniju po kojoj se kreće. To mu omogućava isto da upravo zbog toga širi i onu prostornu dimenziju njegove poezije i da zahvata što širi krug tema iz civilizacije kolevke evropske kulture. U ovako zadatom terminu naravno nije lako govoriti o stvaralaštvu akademika Adama Pustovića, budući da ste sami imali prilike pri ovom razgovoru da čujete koliko je voluminozno njegovo književno delo i koliko je traga ostavio u savremenoj srpskoj književnosti. Naročito značajno njegovo delovanje na planu povezivanja kultura i književnosti u najširem smislu Rumunije i Srbije. O ogromnom opusu Adama Pustovića mogli bi serije priloga i emisija da se naprave, ali najrečitije govori njegova poezija u interpretaciji njegove kćerke. Da oživim u sjaju, da li ću moći kao ptica Feniks? Skloni mi sa puta svoje nemir oči, u nedra mi dođi, tužni ti nehaju. Umreti da mogu miran, meni ti iznova daj. Izlazim iz pustinje Gobi, predamnom Hara i šumi Karakum. I šatu se mogu zvezde na nebesima, a tek ja sa jednom jedinom jednogrbom Kamilom. Aplauz. Ovaj vrsni književnik, pored niza stranih odličja, Nikita Stanescu, Lucijan Blaga, Mihael Eminescu, Tudor Argezija, Opera Omnija, dobio je i niz domaćih priznanja, Vukovu nagradu, Nolitovu, Milan Rakić, Miloš Đurić, Nikola Tesla, Prsten despota Stefana, Zlatni Orfej, Krunu kneza Lazara, Zlatni Beočuk, Srbljub Mitić, Vasko Popa itd. Nosilac je titule doktor honoris causa, živi i stvara u Beogradu i u rodnoj Kobišnici, kraj Negotina, kao da je na početku karijere. O Adamu Pustoviću i svojevrsnom obeleživaču vremena će se sigurno još mnogo toga čuti, jer on se još uvek urezuje u protok i vreme rezbari.